nduke yegita riri thuganagia kwithirwa ri na mwekuru umwe na anabaka ibaro kumba kureda iku kwithirwa gwibangite kiuturo kiri ntura ya Kurene Kiengo Igembe Centro tirimana na Robert Ramukathata wa kurubu miaka 36 ura ari mugaru na untububu. Ramu ni muchiero wa mujie wa baba ingi na ithe ari na ekuru baba ingi ura winkuma na rietwa Takathata. Mukuru yari na ekuru 49 baranda kyake Ramu arugwa no mwanka akamukiria nkuma. Mse aina 49 wives na nya wino na mbende kwa utindu my father na bandu mwanga thai kuringana miundu mongerete kura na ndibakire bau kaura bandai inkoona inkwenda kinya ya mse Kathata no ntumse na 49 inkwenda kwitha ndi no 50 so far kenda yara mbiri tiantu na yara yareo ya ujura. Nyuma ya kugura mwekuru wake wa mbere ari na miaka 18 Ramu na achokire mwanka woju na achoka gura ekuru bangi 10. Kura na wakwa ndambie kura na ndi na miaka minini muno kuma 18 years anda kuita mbere ko ndaba uri kuma miaka ya 18 gwita na danda uri ro mbere ntakarire ntekuro berga no bandatu kuringana na sheria yakwa ndendete na kana bora ndendete ku nyuma ya mwaka jumwe ndigura ekuru 10 ndaure mwekuru mbere witwa Grace Kabiria I'm blessed na mwana mwari mbere ya Wetha Youth University mwanko yu athingatirite ongera bangi bathandatu na bubona butikugana achokongera gachungwa kangi kamwe na kagita gaka ari na ekuru 17 na ana 32 kwithirwa uri na ekuru baba ingi ni untu buthongi muno na nuntu bo gwikumiria ende nkeru kino ntu bo atari inene kura kaba ingi ti mbaya na agawe ingi ni atari ogethoti bangite nuntu kuona mantu tona utimwe kuruti kwenda kwithira isa sawa na kwenda nyumba nje niba kwenda nguo nje fashion ile liku timwe ko wira thaya karimenda lazima umweke bura kuri ni mbesa ile ma lakini uburi kwenda we serious na bura kuthithia no ndo oba okura bongo ni akabe na ndamu ni kwenda ni ukwenda kusi sangamoto lazima sithi ileo no ndo ria mwako wa kwenda ungi na ukwenda omba kuthithia na atekenda ngekurisia busia cionthe ciomba witanirie boya asiri ya kuganiria ekuru bonde mbio mukuru ngekurisia kwende begrete ndutis omwekuru ndutewe ndene jume kimumbithana na mwekuru umwe kulingana na program yakwa kana progress yakwa ngineo ndene jume kira mwekuru akethera ikuthiria manto yake yonthe era kwenda na uni yara kwenda kwaria na uni akaria na uni mawitha nkamwa kou ndona ambike ndutis nikenda mumba ko overcome problems imwe cia ngekuru ciako andewe kandutis yu ndona ni gwita boya lakini mwekuru akona shinda nduteke takinya atiri ritu kuyaru nego na buri kuya ngaviria thina ciawe inya nduteke takinya kuringana nwe utie mwari uthata kumurega na mwari uratendaga mantu make no kana kamutumira akuru bakaya bakamwira na rekane nwe yarikia kumenya mwari na kumukuthuka ikarekanaga nwe agitumi nimbi aribo bonde bambangaiya uni mbitana njire nje muno kaira mwari no mbenda lakini no ntombenda dinange kuru nyingi muno mwari ombombira ni ntomeria nkuro ni mutana winange kuru nyingi mbenda maisha ningwa ninkara noe kamubwithira program ontu nkwendete nte kwenda no mantu akarikana yakari mwaru anga mwira ndi maisha yaku yatuthuka nontu ndenda wa ramwe nange kuru 17 nora we no mwe oro example ngamoneria nora we no mwato mumba lakini bako 17 ni ninkubaumba wambere ngamura ngawekira ngui ya 200,000 kakuwira munda nangawakira abo mbere ndembere ya waku yambakira
kamureni twite tukagure munda fulani mukuru fulani tubairi na bura nkaririe mwari nkimura na nkamubangania mibango na akenda na akinya wangwa kuingia ni rahisi kutoka ni ngumu. Ubu nimbenda kumenya muno history yeku mbere buru kuringana na kawinda yetu ya Miru. Rira wenda mwari lazima waambie ndaka cia ntura ndagira cia ntura waambagia ni sikwira mwari uno ni mwari umoya aina tabia mbaya kana ana tabia etibui kuriro kambia ndage ntura kwira mwari ura no moya iro na imbanjiraria ma musingi yo kwari na mwarura kamura mbito fulani na fulani na bombira mwari tekethera nyake meandi u nuko na undi smart mwaromba kuthwani muthaka umura lakini kuringana na mapenzi yanga kuoni mwari na ngwike boya numeniro kumenya nteto ni atari bandaye watanira na atintugia rutha na takagita gotagaka tukiaria ne kuruwa baramu kenda kumenya imbio yatemire bonde bamwenda na ramu ya kuthona bendete bonde kana ati bendete.